यलाठो चौथी कुनु नेवादेश चथाचख हंगुदु चथा बोले विशेष याना मिलाया त पूजा आराधना याना हनेगु ख चथा यात नेवादेश चिधंगु मोनिया रुपेन नाला वया छंगुदु नेवादेश चथा बालको हने पतो खासा मोनी न बालको हने पैठेगु मान्यता दया वया छगुदु अथे चथाया दिखुनु गणेदया जन्म चुकुनी चथाया त गणेश चतुर्थीमा थागुया अथे ठोकुनु मिला गणेदया त शारीरिक बनावटका कारण हिस्यायागु उ गणेदय तमया मिलाया त सरातु पनि चथा खुनु सुना मिलाया त सोई वया त खुन्तो पनलाई थेगु न मान्यता दया वे चमदु अथे जुगुनी मिलाया त ठोकुनु खुद्य ठकान थागुया उकि चथा खुनु बनि देव पूजा ढुङ्गा सुन छेन पिहावने मजु थैगु मान्यता दु चथा देव पूजा यही बोले चथा स्वा टुमा पालुमा नाप सिया तगु छुस्या मुस्या बरा बसिपु आमसी ताले तुसी पासी लगायत सिसा बुसा खेलेगु यही अथे गणेश चतुर्थी लसदा तिथि गणेदया था समेदो भएगु मत चाकेगु निम्ति मोमो भक्त जनतेगु बीट लगे जुगुदु